Hello fashion lovers, murakaza neza kuri YouTube channel yitwa Pizotera. Abashyashya ushobora kuba ari ubwa mbere ufunguye YouTube channel. YouTube channel yigisha amasomo ajyanye n'ubudozi. Rero niba usanzwe ureba video zanjye ndabigushimiye. Rero uyu munsi bakunzi banjye, uyu munsi nabateguriye isomo ryo gukora umufuka. Umufuka wometse. Reba iyi design iri imbere hano iri kuri iyi shati niyo design ngiye gukora. Ndayikora ureba, ndakata, prepare ku ipasi, ndode, byose ubireba kugeza ngeze ku mwanya wo komeka uyu mufuka ku ishati. Byose urabubireba n'amaso yawe. Rero ntucike intege, icara twigane kuko kwiga ni uguhozaho. Iri somo nawe ryakugirira umumaro. Uyu mufuka kuba nkukwigishije si uko ari umufuka nyine biba bipfuye kuza gutyo gusa, nzi ko ari design ushobora gukora umukiriya akayikunda. Reka dutangire. Yes, rero mbere na mbere ikintu ubanza gukora, ufite itise, uri bukoremo uriya mufuka, ukagira virizoline. Nkunda kuyivugaho, nkunda kuyikoresha ndetse no kuyibereka. Iyi virizoline rero urayifata ukabanza ugashushanyaho uriya mufuka, ugashushanyaho agace gato ko kuriya mufuka bitewe na design ngiye gukora. Uyu mufuka rero ufite ubugari bwa 5, uri kubibona 5, ufite ubugari bwa 5. Uriya mufuka ufite ubugari bwa 5, ubwo rero ukamakinga 5. Namara kumakinga 5 nkaca imirongo ihagaze. Murabona nkoze nk'ikinyampande cya mpande enye, ikinyampande cya mpande enye. Yes, ibyo byarangira rero ndamakinga 1 n'igice nturutse kuri ya murongo wo hirya. 1 n'igice muri kuribona. Yego, 1 n'igice ku ruhande rwo hejuru makinze 1 n'igice, no ku rwo hasi makinze 1 n'igice. Naho nce umurongo uhagaze, ndaca umurongo uhagaze. Yes, naho nciye umurongo uhagaze, nongere makinge 1 n'igice nturutse ku ruhande rwo hirya. Naho ngiryo 1 n'igice, 1 n'igice nanone ndi makinge hepfo kugira ngo mbone uko nca umurongo uhagaze. Ibyo byose ukabikora witonze, Ibyo byarangira rero nturutse hariya hejuru ndamanuka igice. Yes, manutse igice, no ku ruhande rwo hino manutse igice, kuri ya mirongo ya 1 n'igice nagiye nshushanya. Ubundi nce akarongo gatambitse, umurongo utambitse muri kuwubona. Yes, kugira ngo buri kimwe cyose uri kugenda ukibona. Nakubwiye ngo ukurikire video akantu ku kandi ntihagire ikintu na kimwe kigucika. Rero hariya ndasubira inyuma 0.25. Yes, 0.25, na hariya ninjiremo 0.25. Yego, ubundi nce akarongo kaberamye nganisha hejuru aho ya 1 n'igice yarangiriye. Yes, nara kuri ruhande naho nzamuke mpuze aho 1 n'igice yarangiriye. Ibyo rero byarangira, ikiba gisigaye ni ugukata. Reba rero handi mberamishije umurongo ngiye kuhakata, ndahakase. No ku ruhande rwo hirya aho naberamishirije akarongo naho mpakate, kara kantu kavemo kakavirizoline. Ubwo rero ikiba gisigaye, itise muri kuyibona, ni itise y'umukara ngiye gukoramo iriya design y'uriya mufuka. Itise rero ngiyi, ahagana hejuru ku musozo urahahina, ariko ndi kuhahinira ku bubi.
ubwiza buri hasi, ahantu turi kureba ni ku bubi. Rero ibyo birangiye ujya gutera ipasi ku mutwe hejuru y'iyi tise ndahahina nka 2 n'igice mpahiniramo imbere. Nakubwiye ngo hano turi kureba ni ku bubi bw'igitambaro, ubwo bishatse kuvuga ko ubwiza nibwo bwubitse hasi. Ndashyiraho rero ya virizoline, ndebeshe ku itise amakaka make se yakore ibiri kuri virizoline, ubundi nomekeho n'ipasi. Ngira ngo buri kimwe cyose uri kukibona uko ndi kubigenza. Virizoline nayiteganyije n'ahandi nahiniye, nakubwiye ati hari nka 2 n'igice nahiniyemo imbere, karimo imbere. Rero kuri urwo rukubiro niho uteganya neza na virizoline, hateganya na ya virizoline, ariko nanone ucunga neza yuko ka design kari hagati na hagati nkuko muri kubibona, nkuko nabikoze. Yes, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, tugendane ukore design nkuko nanjye ndi kuyikora. Dore ka akantu nahiniyemo imbere muri kukabona, kugira ngo nze kubona uko ndubura. Kariya gatambaro nako mwakabonye kuri design, rero niyo mpamvu nako kagomba gukenerwa. Nako ndakomekaho virizoline, virizoline ndayomeka ku bubi bwa tise. Yes, ndakomeka ku bubi bwa tise nkuko muri kubireba, nkakubemo 2. Yes, nkahinemo 2, ubundi cisheho ipasi. Yes, nkuko muri kubibona, ugacishaho ipasi n'agasupasi, kariya kabahu bakita agasupasi, ukagacishaho kugira ngo birusheho kugenda neza. Ibyo rero iyo birangiye njyewe nta gutinzamo, ubwo ngeze ku mashini ngiye kukwereka uko ngiye kudubura hantu, kugira ngo urusheho kugenda ubona ishusho ya design nakweretse video igitangira. Rero nkuko muri kubibona hariya kuri ya virizoline hamwe nakuyemo ka kantu, niho ngiye gutangirira ndoda. Yes, ukadoda turutse hejuru mu nguni, ukamanuka ugatambika nanone. Yes, byose muri kubibona. Ibyo byarangira ugakata indodo zidakenewe, warangiza kariya gatambaro rero ukagakuramo, ugenda usiga akantu k'akavari, wirinda gukomeretsa urudodo, wirinda gukata urudodo kuko urukase ubwo byaba bipfuye. Rero busabwa gukata hariya hantu witonze mu nguni, wirinda gukata urudodo. Icyo uhita ukora rero, uhita uhindurura, ugahindurura hariya hejuru ku mutwe w'umufuka, hari ahantu umaze kudoda ukahindurura mu nguni, ukagenda ucishamo agasizo kugira ngo inguni ugende uzikora neza, ziguhe ishusho ushaka. Rero kano gatambaro muri kukabona. Yes, muri kukabona ko gukora design. Ubwo rero uragafata ukagashyira munsi. Ubu hano noneho turi kureba ni ku bwiza bw'umufuka. Hejuru kariya ka design karasumbaho uyu mufuka, iyi tise y'umukara nka 0.25. Ntago biri kureshya, ntago ubireshyeshya. Ukagenda rero ucishaho urudodo, ariko udodera hano ku itise y'umukara. Urudodo rukagenda ruca hano ku itise y'umukara, ugendera hejuru ku musozo, ukazengurukaho urudodo witonze. Ariko nanone kariya katambaro kadasa umukara, ukareba neza yuko kari gusumbaho iyi tise y'umukara ho byibura 0.25. Yes, ibyo rero byarangira ugacishaho urundi rudodo rutambitse, urudodo
rutambitse, muri kurubona. Yes, urudodo rutambitse. Ibyo nabyo bikaba birarangiye, ndizera uri kugenda ubona forme y'umufuka. Rero iyi ni patoro y'umufuka cyangwa se pocket partner mu rurimi rw'icyongereza. Ngiye gukoramo patoro hano ubireba byose, kugira ngo iyo umuntu ari kwiga bari kwiga kugira ngo byose ubimenye. Rero nk'uko nabikubwiye, umufuka ufite ubugari bwa 5. Rero ndamakinga 5 nk'uko muri kubireba kuri ya patoro. Ndizera hari umuntu wenda utaruzi patoro, ariko nabyo ugomba kubimenyeraho. Kwiga ni ukwiga. Ugaca umurongo uhagaze, yes. Byarangira ugakata kariya gapande kadakenewe ko kuri ino patoro. Ino patoro rero nirikoze mu buryo n'agakarito. Uburebure bw'umufuka rero ni 6. Yes, 6 nako ukakamakinga. Makinze 6 ku ruhande rwo hirya, no ku ruhande naho makinze 6. Ce umurongo utambitse kandi ugororotse. Ubundi nanone kariya gapande gatoya kadakenewe ko kuri patoro nka kate, kariya kaba kari kurenga ku bipimo, ukagakuraho. Yes. Rero hariya ku nguni hasi kuri mufuka ntago hagororotse. Mu nguni hari akantu kavuyemo kaberamye. Nambitse 75 ndanayizamuka. Rero kari akantu kameze nk'ikinyampande cya mpande 3 kagakuramo akantu gafite ishusho nk'iy'ikinyampande cya mpande 3. Ibyo byarangira rero ruriya ruhande mba nkakuyemo, ntabwo ari ngombwa ngo nongere nshushanye no ku rundi, ahubwo ndahita ndinganiza uruhande rumwe maze kugakuraho, ndukatishe uruhande ntigeze nkuramo kariya kantu. Ugafata sizo rero ukagakata ukagakuraho. Ishusho y'umufuka ngiyi, iyi ni patoro. Byaba byiza rwose ukanayibika, utaha wakongera gukenera gukora umufuka umeze nk'uriya, ugahita wifashisha patoro yawe. Yes. Ibi nabyo rero biba bikenewe. Ushobora gusanga wari uzi ko bitaba, ariko bibaho. Rero ngiye ku ipasi y'umufuka, ukawomeka ku ipasi ukoresheje ya patoro. Banamakinze kuri patoro muri centre cyangwa se hagati na hagati yayo, ndetse n'umufuka kwitise nkamakinga, nkamenya ngo muri centre h'umufuka ni hehe, kugira ngo ndinganize aho hagati na hagati. Kazengurutsa rero witonze, ukoresha ipasi, ukoresha agasupasi cyangwa se kariya kabaho, kamenya ko ipasi ishyushye mu rugero itagutwikira umwenda. Ibyo byose ni ibintu uba ugomba kwitondera. Rero urazengurutsa ugendera kuri ya patoro, ibigenda ikuyobora ku buryo utakora ibintu bitari byiza, ku buryo n'ubundi umufuka uza ufite ishusho nk'iya ya patoro wakoze. Ibyo rero byarangira ndahita nkomeza nze ku mashini vuba cyane, ntangire igikorwa nyirizina cyo guteraho uyu mufuka. Yes. Ibyo byose rero ni ibintu ndi gukora mu minota mike cyane, kandi turebana kandi twigana. Yes. Rero tugomba kungurana ubumenyi, tukareba yuko made in Rwanda yatera imbere biguturutseho, tugahanahana ubumenyi. Nje rero ibyo mba nkurusha ni ibi ngibi. Yes. Bingirira kandi umumaro, kandi nawe byakugirira umumaro. Rero ndabanza mfungeho ruriya rudodo kugira ngo umufuka nimba ndi kuwuteraho ndi kuzengurutsa urudodo ku mpande zawo, utanyeganyega, ube uhagaze ahantu hamwe, ubufigishe ahantu hamwe. Ufite pengeri nizo wakoresha, ariko njyewe biba bise binyorohera no gufigisaho ruriya rudodo. Namara guteraho umufuka nkarukuraho, nirinda kurukomeza kugira ngo kurukuraho bitaza kumvuna. Rero
uraturutsa urudodo hirya mu nguni, ku nguni y'umufuka, udode urudodo ugendera ku ruhande rw'uriya mufuka, yes, aho wagiye uwukubira kuri ya patoro hirya ku nguni, ku buryo narakubwiye ngo kudoda ahantu nk'ahariya rwose uba ugomba kudoda ukamekinga shuwa cyangwa se ukitonda ukareba yuko ahari n'urushishi rutabona aho runyuza umutwe warwo, niho uba ukoze siripikire cyangwa se uba udoze indodo nziza, ku buryo ureba ukabona ko ibintu bimeze neza, kandi uwo mufuka ukabona ko wadozwe n'umuntu w'umuhanga ufite ubumenyi, kandi ibyo yakoraga ibintu azi. Rero ndazengurutsa urudodo nitonze ku mufuka hose, kuzengurutsa, yes, muri kubibona, ukagenda witonda, hariya ni mu nguni uba ugomba kugenda gake, nta kiba kikwirukansa. Hari ibintu ushobora kudoda ukihuta cyane, hari n'ibintu uba udoda bikagusaba kugenda witonda. Rero ahari ngombwa ko witonda ugomba kwitonda, hari ngombwa ko wihuta ukihuta. Rero ugafunga urudodo kugira ngo umufuka utazahita udodoka, ikindi indodo zitari ngombwa ukazikata kugira ngo umwenda wuzure ufite isuku. Yes, rero muri kubibona umufuka nk'uko nabiberetse kuri video itangira, uri kugenda urangira, uri kugenda ugera ku musozo hariya hejuru. Rero ndapikaho kari akadodo nsizemo intera nturutse kuri radodo rwo hirya byibura nka 0.4. Nk'uko nabikubwiye ni design, rudodo karushyiraho narwo kugira ngo ukore modeli nk'uko nayikweretse cyangwa nk'uko design wayihawe. Yes, rero no ku ruhande rwo hino naho ndapikaho runo rudodo. Rero fashion lovers, nimba uri kwishimira iyi video, nimba uri kwishimira video zanjye, nimba iyi video hari ubumenyi ikunguye, ntugende udakoze subscribe. Bigutwaye iki kuba naguha ubumenyi nk'ubu ukankandira kuri subscribe, ukajya ubona video zanjye zose uko nzaprodinze, uko nzishyizeho. Ikindi nagusaba, wakora like, ukama like nimba iyi video wayikunze. Ikindi ukankorera share video zanjye, ukazisharinga ku bantu bari ngombwa. Sinkubwiye ngo uyisharinge ku mukanishi, sinkubwiye ngo uyisharinge ku mwogoshi, ahubwo nimba ufite mugenzi wawe nawe udoda, umusharinga iyi video, ugatera na comment. Ndabakunda cyane.